Ассаламу алейкум, урматтуу Чабан YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн жеке жашоодон, матиздин проблемасынан жана ошондой чөптөрдүн маселесинен буюрса кутулайын деп жакшы ниет менен Жалал Абад мал базарынан кыскача бир баяндап берейин. Алдыңыздарда турган эчкилерди азыр барып патологу канчадан, эң төмөнү канчадан, оптумга кандай дегендейчи арасында 1-2 текеси бар экен, алардын баасын дагы билип берейин. Бүгүн жогоруда айттым айтпадым билбейм, дагы бир жолу кайталай кетейин. 2025 жыл 11 июль туугандар. 11 июль 2025 жыл деп кайталап туруп мына бүгүнкү видеону баштайм. Мындай ээси окшойт, чуркап кылыткан. Бир үйүр чама менен 80 эчкидей го, 80-100 эчкидей туугандар. Чуна секин баларын билип берейин. Машалла таби. Эчки кылсаң, эсиң болсо эчки кыл дейби. Эгиз туйт, эчкилер туйт эгизден. 2 жылда 8тен дейтпи. Түрүнөн бар экен. 1 жылдык текелер, чоң текелери бар экен. Эң чоң теке. Канчадан аке эчкилер? Айтып койсузбу бир. Полный бир патология бир ютубка киргизип кой. Жакшы баттансызбы? Оптумга канчадан? Оптумга алам дегендерге 8-9 миңден берилет да. Оптумга канча баш экен жерде азыр? Эне балалар бар. Нерде? Такалар бар отдельный. Такалын өз бир 2 така бар экен чоңунан, а? Бирөөсү ош экен. Onlar 20 abi, onu 35 mi? Нарк 35 миңга чогу. 35. 35 миң наркы. 20 миңге таза. Ак така окшойт. Ак такасы 20 миң. Бир көргөз берейин. Түрүнөн бар экен туугандар. Оптумга айтты окшойт. Оптумга 9дан де да. Мында кода да 20 миң теке. О, нарта кара така. Барың чоңон бер чыкпай чалбай калды, чыгап экен азыр. О, бисмилла. Хadi илинип калды. Ох, илинип калды. Мына чоң така издегендер, Битал деген 30 миңдик така. Ак. Номер айтпайсыз коксуңан ака? Номер айтпайсыз коксуңан? Айтың. Номер айтпайынчы, может, кызыккандар үйүнөн. Канча дейсиз? 0998 0998 95 95 65 65 75. Оптум алганда ошо. Жакшы. Терип дагы боло берет, Кудай калса. Кызыккандар номерге байланыша берет. Болду ака. Жалат эле болот бул, а? Болду. Жетиде ошо така. Эсеп ака. Ошо бүгүн эртең мал базарда болот. Андан кийин каякта болот, точно билбейм туугандар. Номер айтты, байланыша бересиздер. Ака, кошкор алдыңызбы? Канча болду? 26 жарым. 26 жашычы? Екінші. Экчимен ютубка киргизип койчу ака. Нону өзүрүн. 26 өңгөскө. Насып кылсын ака. Ичкери кирип, ичкерде балаларды берейин эме. Кызылдары бар экен. Эси жок, байлап коюптур. Канчадан экен ака козулар? 15тен. 13тен 15тен бе? Кеми бар дейт. 15-13тен. Кеми бар. Козулар. Ака, ургачыларыңыз качадан экен? Басын айтып коюнчу. Мына экөөнү. Ургачыларды. 35. 35. 2.35 бе? Жакшы, базарыбыз өчүн 2.35. Мына чоңураак экен, мына жашыраак экен. Мына сол канча экен, эркечик же? Эркек экен, а? Канчадан экен? Бирөөсү эки бирөөсү ургач. Канчадан экен? Баланы айтып коюнчу. 28 деп атам экен. 2.28, а? Тагында чоңойт. Чоңоёт ака. 15-13 окшойт анда, ака. 14төн. Тең жарым. Болду, тең десеңиз, а? Болду ака, базарыңыз өчүн ака. Козлар канчадан экен ака? 22 деп атабыз. Экөөнүбү? Жакшы. Эркек экөттүң, а? 22 миңден. Эркек козулар. Базарыңыз өчүн ака?
Кыло соолуктар. Ака соолуктар канчтан экен басын айтып коюңчу. Общий эле айтып коюңчу ака. 19 жаштары эмне? 4 kişi, 2 kişi, 6 kişi. 4 2 6 аралаша. Жакшы. Тегизден эле басын айтты. Тегизден. Коз канчтан укам? 11'den aga. Эркек? Erkek. Жакшы, эркек. 11 миң. Базарың берсин укам. Укам ургачы канча экен ургачы? Басын айтып койчу. Чоңдабы? Шепилеби? Канча экен? 14, 17. 14 17 мына. Наркы эркек козу 14, берки ургачы 17 солук. Азырынча жакшы келди экен. Ya kanca Тегиз эле. Биринчи. Козлар канчтан экен укам? Акчасы. Сатылдыбы? Канчадан? 12деби? Тегиз элеби? 12ден эркек козлар сатылыптыр. Соолукту айтып коюңчу ургачынын баасын. 17. 17 миң. Козлар канчтан экен ака? 14тен эркеге? Же ургачыбы? 14. Соолуктарыңызчы? 17. Жашы? Экиштер. Базарыңыз дерсин, а? Нормально hazır. Соолуктар. Соолуктар канчтан экен ака? Сиздерби? Канчадан экен соолук? 5'ten kam var. Жаштарычы? 2 kişi, 4 kişi, 6 kişi. 24 миңден кеми бар. 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш аралаш экен мына. Жоон жолуп жакшы ойлор экен. Ээн чыгам десеңиздер дагычы. Бүгүнкү базардагы баасы ушундай экен. Булар содолуп атыптыр. Аз камераны аяка бурган болсом, сразу содасы бузулат да. Ошон үчүн кайф бузбай эле коеюн. Kayfım buzbayla koyunca. Kozlar sizden mi aga? İyileri jogen. Karmağanların. Karmap turğandan tartıp birinci. Koçkollar kaçtan eken aga? Koçkolların basını aytın çeken. Oldu. Eko'nun 80'de koymuş jakanda. 40'tan mı? Jaştары çeken. 2 kişi mi oldu? Екті шәр. Базарыңыз дерсін ака, 2 қошқолар 40 мыңдан. Азыр алып қойып қойсаңыздар өкінбейсіздер. Туғандар кейін уже күзге жақын, қуытқа жақын бұлар қымбаттап кетсе ака, қуытқа жақын, а? Бас өсіп кетті. Базарыңыз дерсін ака. Азыр. Азыр бір айланып келейін яқты. Kozul kança eken aka? 19 oldu. 19 aldınız mı? Jaşı ne eken? Çarşı tüketip Tişke tutup bazı. Alındır. Porteller bile atmış. Bularda Ya kandayсың? Жақсы тәсіпеді сол жақсы. Қағындайсыз. Қаншадан болды қозылар? Kozlar sarkam 13'ten oldu. 13.500'den ha bazarınız versin tağa. Kozunu aldınız mı? Satam 12. Kaçadan? 12.500 satılar. Kozu. Aldınız mı aga? Satasız mı? Basın aytıp koyun, YouTube'a girişip koyun. Kaçlar geldi? 30 kamı var. 30 kamı var ha? Jaşı? 39. 39 kamı var. 2 kişi. 2 tiş, 39 min kemi var dedi. Erkekler. Soluğunuz kaça soluğunuz? Benimki емес. Ha sitmez sol. 21'e aldık. Sizden mi kozlar? Yine olar var mı şöyle? Yok, jetim kozlar. Ha jet on. Soluk mu? Sol. O yektiş. Narka? Kaçadan narka nasıl? Şu kok. 16 min. 17 17. Ular 15'ten o koz koşular. Koz koşullarken erkek. Jetimleringizce? Jetimler 6 min, 7 min, 5 min. Ha narka deseniz ha. Bu da arlaşmalar eken de. Ha жақсы aka bazarınız versin. Sizden be. Kozlar kaçtar eken sizden be. Kozlar kaçtar eken sizden be. 11'den. Erkek burası eken. Erkekler. Burası 11'den alır şu kozlar.
11 mingden. Bazarınız versin hava. Soğuklar kaçtan ekan aka? 25'ten tegis mına. Jaşı qanday aka jaş? 4-6'lar mı? 25 mingden soğuğuz degende. O tüşörmenen bağılbaşa talaş. Kozlar kaçtan ekan aka? Kozlar. 15'ten. 15'ten kozlar.